Normal biya kamal ka Noor Online TV channel. An wala shanka waldiok ka pay badak ron kina dangro ujan dangro de bakal. Banamen talk kam Noori kan tat bana jaling ka jan kui kor to talk to ne. Talk ne ka ron kina dangro ujan dangro de de changu mi se talk ki ngum shoda lat. Shumana tama rolo kon lat ko rodian. Token ka kwingu ka bana ka gwich no ka jan alarmana mi jira mi jidit gwasa me kanwa online TV channel don jan changa nyam ka jiko beje gor jano jender channel dir support ka der notification bell dir trying ko mi chete ka lar mi bridge der chamala shibika jikapet baran palping ka liang roani titi ken nyam chana jangaje no na ka tukore dan me toke ke jan 2025 me chore lane ke nyam gore jano bayere main ke ja anyok ko bi akule tika ngai ko ngum lat kan tam right now a self ke mi yadit do badanen mada gwelek militia mada ka SSPDF baga chole no kan ke national army so na me gore jano de kon tika ngai tin metedi lat self ke mi yadi demo ka ngubenongo kanitin kon la tet rega benong ka kam dien ke kuma self ke mi yadit mitega mi shewute ke golot ka jan ronken dangro jan dangro wide die ka korge me che korche to ka nasir anote mi che to ka panal kulela malakal gwadan chal ke tonga ke gwadi ale koken tinte te atiketen ngai kondi ale selbi ke mi yadin magore jeno ba korbe to temela ale de Kenya la netin kontin bu korte la kona influence banetin kontin te ke terno won baka kon jako baka gorno bika nyokka mi ku ka clash ko be wech be kule jaka busy tarambele focus ko jen te kwara wala chete kwarka te de jegre lat ko rin wala chingwana wal te de jegre talk so di alto la kalat ko of course ngai kon di ala chekalat karwara te ka advisor to let kan kel ko chebum chimal chebete ka panal ki ka jongle state chi kon di al nen me chi korme che talk cha gat teni cha kan di al cha krele ka cha ko moy ka mai ke 2025 chi kon ne chi ka kap me gwarnyet rewi ka malakal kashi kon en boku kan support long taken ke general panken kan it content chal ka gwelek so na mo michu kan realeka and then meji kan lel shu kan fan gak chu kan yuan ma shire me ngai kone and force dnmo force a gwelek militia then shu akarep ke de ni SSPDF cha jang dial cha kan nang ten and wenamo including Bishop ka cha tana cha kanang kana search medan ngai kone aduno namo kule to ko korge medan me nasser me fall ki me ngan nur me shi gen kanasser ka ji kuma spela yo ban she logo no nyenya kanetin kon la de SSPDF kanasser me ji to gon mi shukan ne di shalka golek militia en shukan fangak shukan yan ma shir medan ngai kone ne shigok lagok ke perfect nuare me shi larno me cha dag ma charge bulun and then bakor bajakap so di ala to me dan charian lat so me shi kana lat kan ta da me be kan ne di shalga tiya goleng militia shi kana kan ko na kan nuare ka wan kan tej nuare ne ka shi kana nuare bo shi kan kanang dio je chan report ne to to kon kalinga ne ka gwade dana shi ko to ka ja amman ko kon lat jenene men la me nyishu Latian medan lat kenno ne ka jan tayi dane shi ka rake je social media ko evident ka tan tin yo so ta da mu kan lat kan warma shi kan ware kan ka lar je ga lonke kan kan ka special man ware kon kan te shi kan ga kaf ke ji kan ga je te mu ka lat kan ni kan gang kan mun dia ne jan robe dane kwa gweleng militia ana kwa la form ka je kan gang kan mun ten gang kan ware ka gang kan tin kon tilajang
especially gang kan ka kwijan ba me ci duwar be je to ko ngai kon dial te dial shirian la ne ka unimis ka malakal de je me tar ke me tar ga je konen kore kon ci to ka unimis kam te ne kan nuare ci liadi de dan ci konen kem friend mu be kan an mu be ka jang ko jang ci kan wari kan gore which ka malakal so cha goro ba kam nuar be je ba kan ka tet so ci kon kor mo chana jenen chala siang mu je ga long and then me ci kor me ci buto ko ne ka jen 2025 January a target chwagana ga ma ga trewi kamana kan ci konte diale kon chuden la chana kenen ammo kon ben ga me dana ci to ka dor shal ka me fan gak jade ke lu chana ngon ne me ci kor me ci to ci tat ti charen mo kel ke ti aren mat kel ka sa speed ab nen chu kan ne ko lan kan ga yohan ma chu kor yu to wana mo la ta la ka chwa yos ke de ni self ke me yati alo ne chalet che kan gang kan mundian ko kan ke integrated ko right now qualify integrated so mu kon me dan le she kan gang kan mundian but mundian gang kan kanga yos kan ke nga self ke me yadi kwan ben ka janta me dan e cha mu ka me ke ja ko me dan me cha mu ka me shi kon diala nen me shi kor me to ko jongle wada pen cha nan ka jongle ci wona kel ka Johnson lun ko Johnson lun jaram dan ko dial ko balalat then after Johnson lun ka gwase dan Johnson lun che roy la den wona ne chwa te ram pel yana mena gat chwa te dul pel yana wanga ka kandial so yi kon jen sai kan lat kan wor shana jenen chikan mulel chikan te chikan ka wanga chikan na chikan ka chwa dul ke chikan kanak arwanyu be ka General Johnson kon wari kon paru ko medan chela de joj la de joj kene chal get ted lat kene joj already no ba no ba ka dilna again chi correction chana jenen already chwa la de no de wuri chal ka Johnson lu nya dera apologize but can apologize kame chala ram kwer ko kan din peken ko cha order charge top aquarian Johnson lun che mystic mission mo chalat chuan wori chwa ko nek men sho ko jandang ro de jokki men sho jandang ro de ro chermetin won jokten chwa ko wang dul ke chwa kan nakaken shikon linga no medan cha ka kep ne te konte chwa kana dul ke nakaka muku ka te dol yena ta wal tega ne kan kono kon ngai ko jiga ne ngaje ne char lade da ne cha lar ke je ko video reteten en Johnson lun cha bi nyoko mo kwa je play cha ngaje no me cha lat che music che lele shelat but kan ka apologize so na mo me cha lat ne tet right now ko agenda din bukula very clear ka tam mi chi kuin kwar che tyaka ne tam dan let kan outside of SSPDF ka kan phone te chala ne no wala no chaka de use the rambit ke force outside of SSPDF KSP layo ke bon dia ko ken kan phone dia to ba ka din ngaje no ke ne ti char recognize already no ne ti ke de ni but ne ti chala gweleng malaysia ne chika de ni gang kan mondian gang kan dorin ka tay dan lat keneja but right now consequence men lu benjenen Misha agweleng Malaysia cha ku integrate into SSPDF right now. Bigalong doro mo dorin kamana kala lo gang kan mundian wala ba ka deploy somewhere. Wala bi ka taga border mo nyenkan kanura la din SSPDF. Korun bate ka rekt betu ogolong wasen be. Ko mo woka we national army chicken bate pin wuda Michelle Kame Johnson lun ba ka dil controller ada dien. Jaga ko kan gat ken chicken bilongot ka tay dan la kan dorin la kana ganga je so nan betede be bek kam che temisho to ko shala do lat ka national army la din SSPDF so what will happen Mr. Johnson in chicken yako gwai ken self ke mi yadi da charge wo ko police ndan gore ko right now charge already charge ko nyalang alarami mo mila Charor Chachuangdo ran SPLM ala siyasin ki politician so kaga ten chi jene dane tiketen namon so na me be in fact mi be jenon kaka ko ana gweleng militia chirme ngai kon shirken ano ken Norway army but ku le la different kan Norway army ken kanete kap ka match ken kanete moike yo aneken you know but Norway army tele ke base tele ko office tele gwam kap kan ko munten ka yoten. They are just ordinary citizen, ordinary civilian. To protect ne neken, protect ne gatken kamenken. So me jan dobe dan lat ka gweleng militia there go, but gweleng militia right now, chigala ne to motically integrated into SSPDF. So it mean that kangan bagul cholo god ten tin konan ganga tin gang dorian when she problem occurred.
Baridian Barakuma Salva Kiir Mayardit. So na me ba take a long term in fact ka wude shalka me Johnson Lun chete gwana te wan chete ka kuma SPLIO me shi SPLIO ro ba da che we chika te kel kana General chika te kel kana Simon Gadwigel and then after that chika nyoko ga kero nyoko chonko rwade then after that you ro nyoko me ro de kuma Salva Kiir Mayardit jan ko de tenantama a lot in between so man kulo na le jaga jajje gene me nyinga kanediti me nakanwar shikanwar naga loke dina sasfidia nakanwari alatet pankin ko cha jojan tama ana ko cha laro cha ka partially integrated partially okan why cha ka latin ka kan ka latin tikan daramo so still we mean that miti mi jami kana let kana la kana loke sholo community keta chikana la loke ne timotulangana tila dina sasfidia so we mean that they had to be questioned. Mokonka Johnson for his part, there will share plate and where shakanak. So there's no denying that. Ko shada ka chaja ka jongle, ajen teke de inte konte onanak. Te shot ka na mendweli kana ke memen. Chi kont ripon dia to chana ke linka dia. But ke gwadan teniam betek riktu wande body and lat. Ko en general mikana calculate gwa kan to bigin ka jang kamala kal ko te dor ken lat ken sha mach right now ka kapan ken baga ken korodian we mean me Jack Johnson lun politically be fail ka gwasan be ko mi jen community lo chelo ngol ladich and then chelo we ka siasa so we mean that be je ka nyok men chala jene gwatama mi me dia la kon we ka kum Salva Kiir Mayardit ni bika na ite mala general to tike de ni we mean that Jack ngwane ko bika rebellion bika na to kodi bika kon tike de ba ko recognize no kana ri bombo kana mashi janda na gorke by the way liberation che talk na kwal tam not in a development ko de chade kala dual wall dual gore network everything electricity dial de kala rewi ke South Sudan antai right kan we ke jana wal kana tam and tam de kala different tam and tam de go na ito title political background let's say title military background kedisha de ni akane kon ba jalat ba mo ran wi ka be we ka de e lwaka jena kwal lat first vice president dak ma charno ne di ala tigin di alba me ken ba ka kap terambe te ka mat changa dana cha de indial cha ga ko chika national army everybody civilian anga ba me ken ba ka wuch ko South Sudan be chugwa a chikor chikan biliteten so na mabo ka gwa dante niam ba gwa but na me cha gor anetin kono dong chamka kwak natural resources tinere ka South Sudan ko gi no mu anu ma wajila da wa mal baje tan no tele gwadmo bi ke limit ke je katin ko la kan kalat